zamislite vi nekog 78. ili 81. koji ima najskuplje, najbolje odelo, najbolji sat cipele, Aston Martin vozi, a na primer iz Sjenice. Zamislite vi sada, a sad vi da njemu kažete, i sad on, na primjer, sedi sa Karolinom od Monaka i meni, daš, i ovome namiguje, a zamislite vi sad da dođu njegovi, ovi komšije ili drugovi iz Sjenice, isto kod njega. Ljudi ne bi njih pustili preko granice pre svega onakve, a kamoli da sede u takvom društvu, razumijete? To je fascinantno. Kako se jedna ličnost, kako se izvuče iz sredine, izvuče se iz kraja, to je ono što je fabrički u tebi. Ako ti voliš lepo, ako ti voliš takav život, ako vučete nešto, ne možeš da pobegneš od sebe.